سنة نبينا لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Mudah-mudahan talab ta'zim bunu penyebab riya adalah ta'zim makhluk, pakan saudara orang keperaya makhluk. Mudah-mudahan ada kala karena usul kepada raha ibu senang maka tak ta'zim kepada itu lagi jamadan hana sanggup menyampaikan kesenangan atau bebas daripada masyarakat. Tak harap itanya makhluknya begelah itanya daripada kesukaran yang pitan. Wa illa fala yunasib qaluhu min ta'zimil khalqi, wa illa menyokon talab ta'zim salah satu daripada dua sampai kepada kesenangan atau bebas daripada kesukaran hana cocok kata musannif min ta'zimil khalqi. Jadi riya timbul daripada ta'zim makhluk yang berpunca haji dua, datang rahmat atau bebas daripada masyaqqah. Kepa tak anggap makhluknya lagi benda padat supaya terbebas kamu daripada meria-ria mereka itu. Banda kiranya lagi anu bate dia nak perlu mah ibadah kita nyoba anu bate ai minar riya ilaihim, ibadat pelumah kepada mereka itu buat berde pelumah ibadat. Dan kapan-kapan kata anggap makhluknya punya kudrah dan iradah daripada sesuatu, lebih-lebih lem tak anggap AGB manfaat di makhluk, AEB mudarat, han jauh ni kata oleh ria otomatis. Nyatanya tak anggap nak kekuatan, nak iradah, AEB manfaat di makhluk kegadanya, itulah mudarat. Yang pasti katanya berpakaian dengan ria dehubat. Di tengah daripada solusi untuk perubat ria, tak pandang tak kereling kemelaratan yang timbul yang terbina di atasnya ria dan istilzamnya ria akan mutuka maudu karena amal gewata untuk ibadat kepada apa? Ada ianya amal itu digunakan bagi manusia dan lazim makannya ria oleh istighfaf ibadatir rahman, menganggap remeh ibadat kepada Rabb kepada apa? Padahal dianya apa berdepu barang dalam hatinya seseorang. Jadi cara tak ubat ria, tak ingat darar yang murattab alih, kemelaratan yang timbul karena ria. Bariakan hana gedung amalan dia. Pula pingkui dah beramal, bahkan malaikat langit pertama, kedua sampai ketujuh kagak sanjung amalan kita nyo. Rupa Allah Taala kagak ya roh muka dia. Dia mengamalkan karena lungkan Allah Taala. Nyalain enggak berai mandum. Yang darar murattab alih, kemelaratan yang timbul karena ria, amalan getulak. Alayan lazim wate kita nyo na bersifat dengan ria, mubalik maudhu'. Pokok masalah je kamu balik muqtada kaji khabar, khabar kaji ke muqtada. Karena amal untuk mengabdi diri kepada apa? Jinokan amal tanya menyeria mengabdi diri kepada manusia. Kamu balik olayan ringan remeh ibadat kepo sebab hana mukerling kepo dia tak ibadat mukerling kepada manusia padahal apa depu atau hati dia kata ibadat kepada manusia kendi kepada ponyan solusi untuk mengobati ria. Wahai anak, leboh